Għandna gvern illi għadu ma bedix jigverna, donnu għadu għaddej b'kampanja elettorali. Għadu jġib ruħu daqs li kieku għadu fl-oppożizzjoni. U jina l-gvern għajdlu, the honeymoon is over. U ngħidilhom ser issibu lill-Partit Nazzjonalista warajkom. Għandi twissija lill-gvern. Aħna mhux ser naċċettaw illi s-servizz pubbliku tbidluh f'każin laburista. Mhux ser naċċettaw. 36,000 vot ma jistax ikunu żbaljati. 36,000 people can't be wrong. Nitlob skuża pubblikament lil dawk kollha illi ddiżappuntajnihom, lil dawk kollha illi ma smajnihomx, lil dawk kollha illi weġġajnihom. Nixtieq nitlobhom skuża u nassigurhom illi ser nagħmlu kull ma nistgħu biex aħna naħdmu sabiex nerġgħu nirbħu il-fiduċja tagħhom. Wasal il-moment illi nagħlqu dan il-kapitlu, wasal il-moment illi l-ferita nagħlquha. Wasal il-moment illi nerġgħu nibdew inħarsu il-qudiem. Dan huwa t-tim illi lest illi jpoġġi lill-Partit Nazzjonalista fuq saqajh mill-ġdid sabiex il-partit jerġa' jirbaħ ir-rispett, jerġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies u jerġa' isir partit rebbieħ sabiex ikun partit illi jaħdem fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Grazzi ħafna minn qalbi.